أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I Allahs navn, den mest nådige, den barmhjertige. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ Hvad spørger de hinanden om? عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ Om den store nyhed, الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ som de er uenige om. كَلَّا سَيَعْلَمُونَ Nej, de skal komme til at vide det. ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ Igen nej, de skal komme til at vide det. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا Har vi ikke gjort jorden som en udjævning, وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا og bjergene som støttesøjler? وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا Og har vi ikke skabt jer som par? وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا Og vi har gjort jeres søvn til hvile for jer. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا Og vi har gjort natten til en klædning for jer. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا Og vi har gjort dagen til livsunderhold for jer. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا Og vi har rejst over jer 7 faste himle. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا Og vi har skabt solen som en glødende lampe for jer. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا Og vi har sendt fra regnskyerne strømmende vand ned til jer, لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا for dermed at frembringe frø og planter, وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا og frodige tilvoksede haver. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا Sandelig, afgørelsens dag er et allerede fastlagt tidspunkt. يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا På den dag, hvor der blæses i hornet, så I kommer i flokke, وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا hvor himlen åbnes og bliver til porte, وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا og bjergene sættes i bevægelse og bliver en luftspejling. إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا Sandelig, helvede ligger på lur. لِلطَّاغِينَ مَآبًا For de forbrydende overskridere et bestemmelsessted. لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا Forblivende deri i endeløse perioder. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا Uden at nyde kølighed der eller få andet at drikke. إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا Undtagen kogende vand og forrådnet væske, der siver fra et sår. جَزَاءً وِفَاقًا Som gengældelse, lige for lige. إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا For de så ikke frem til en afregning for deres handlinger. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا Og de forkastede fuldstændig vores vers som løgn. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا Og vi har opregnet alt i en bog. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا Smag derfor straffen. Så vil vi ikke give jer andet end en stadig værre straf. إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا Sandelig, de gudfrygtige har sejrens sted i vente.
حدائق وأعنابا De vil være i haver og blandt vinranker, وكواعب أترابا sammen med fuldbarmede paradisets jomfruer på samme alder, وكأسا دهاقا og de vil få et glas, der altid er fyldt. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا De vil deri hverken høre tomme ord, ej heller løgn. جزاء من ربك عطاء حسابا Dette er en belønning fra din Herre, en afregnet gave. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا Herren over himlene og jorden, og hvad der er imellem dem, den nådigste. Ingen kan modsige ham. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا På den dag, hvor ånden Gabriel og englene vil stå på række. Ingen vil tale, undtagen den, som den nådigste giver tilladelse, og som siger det rette. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Dette er den sande dag. Hvem der vil, kan finde et tilflugtssted hos sin Herre. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Vi har advaret jer sandelig om en nært forestående straf. En dag, hvor mennesket vil se, hvad dets hænder har skikket i forvejen, og hvor den vantro vil sige, gid jeg var støv.